Moya Khabane re rata hore re o amohele mona leqepheng la rona la Sesotho Adventist Sermons and Programs online, mme re dumela ruri go morena o ntse a o hauhetse a o file bophelo, mme ka hona sabateng sena sa la 12 December 2020 re hlophisitse jwalo ka mehla thero, mme le ya hopola hore re bile le nako ya bana e qetang ho feta, mme re dumela ruri bana ba ile ba ba le nako e ntle. Ka tsela e tshwanang re tshepile ruri hore le hana jwale ntate Modimo o tla re fa nako e ntle. Ke rata hore ke behe ho lona ntate Thapelo Letete ya ntseng a le holane la Afrika Borwa, hore jwale a re fe ditaba tsa letsatsi, e leng ditaba tse amanang le kolobetso ho tswa mangolong a halalelang. Ntle le tshenyo ya nako ke tla ke etsa thapelo e le hore ntate Letete a tsebe ho tswela pele ka mosebetsi ha re namiseng dihlooho thapelong. Ntate wa rona ya mosa ya leng hae lehodimong, morena le mmoleki wa rona, re o leboha ka tsela e kgethehileng ka poloko ya hao morena. Re o leboha ka poloko eo e fileng babuhi, re o leboha ka poloko e re fileng yona bohle mmoho le malapa a rona. Re o leboha hobane re bolokile selemo sena kaofela o tla fihla mona mo re leng teng, selemo se tletseng diqholotso ruri. Tsatsing la kajeno Modimo wa rona, ha re tla re tswela pele ka thero ena, re beha ntate Letete ho wena ka tsela e kgethehileng hore Modimo wa ka o be le yena. Ke ngwana motho, ke moetsa dibe, re mo kopela tshwarelo ntate ya halalelang, mme a etse mosebetsi ona wa hao ka mo wena o le Modimo o batlang ka teng. Ntate ya mosa bohle re kopa tshwarelo ya dibe, hobane ha re na tokelo e kalokalo ya ho hlaha ka pela sefahleho sa hao, empa le hobane mohau wa hao o beileng ho Jesu Kriste ka bona ba ona o re lekane. Ka hona ntate re mo beha ka tsela e kgethehileng, e ba le yena, e ba le babuhi Modimo wa rona bohle, o ba hlonolofatse ha ba tla utlwa ditaba tsena tse molemo. Bohle di re hlophise, di re lokisetse mmuso wa hao o tlang haufinyana. Re a kopa, re a re apela, hobane re tshepile lebitso le leholo le letle la morena le mmoleki wa rona le Jesu Kriste. Amen. Amen. Moholo ntate Modimo a be le wena. Ke a leboha moholo wa ka. Ke a leboha le babuhi ba rona ba Khabane, ba lenaneo la rona. Ke thaba haholo ha le ntse le re sala morao, le ntse le ithuta dintho tsena tseo re ntse re ithuta le lona mmoho. E se ka morena Modimo jwalo ka mehla letsatsing lena a ka re fa matla, a re tataisa tsohle tseo re tla ithuta tsona hoseng bona. Actually motshehare mona letsatsi tle ke ebe dintho tse tlang le dileng tsa rona. Ntate Molefi o sa re beile ka thapelo. Nna ke motho a ratang hangata hore haeba dipotso di tla ba teng, tsatsing lena re bua ka kolobetso, di teng di ka hare le di ka ntle tsa kolobetso, the ins and the outs of baptism. Ke sermon e ileng ya inspire ke e mong wa metswalle ya ka eo ha re ntse re etsa di-sermon tse fetileng, a ile a botsa hore ene ya kolobetso yona ke bona ke sa e utlwisisi le ka fika le yona, mme ka suzwa tshusumetso eo le moya o halalelang ke mo ile ka lokisa thero ena le thuto ena ya rona letsatsi lena. Ke a kgolwa jwalo ka ha ke boletse dipotso ha di le teng di tle di type-uwe mono le boteng la Facebook. Ntate Molefi ha o ntso o shebile ka mono ngwana mme, o tla bo so re qetellong ya letsatsi ha sermon ena re qeta re ka nqane in about 40 minutes or so. O tla bo so mpha dipotso tse bang di teng mono, re tlo di arabang kaofela ka Bebele. Hoba ditaba tse bohlokwa mona ke hore re tsebe morena Modimo ho feta ka moo re mo tsebang, re mo atamela ho feta mona. Taba ena ya kolobetso ke taba e leng hore rona ba bangata, many of us ha re tseba ho tloha moo re hlahang teng dikerekeng tse fapakaneng, and myself included. O fumana hore ke taba eo motho ha o ile wa e sheba wa botsa ka yona lapeng, ela taba ya kolobetso ebe ho thwe wena ha monna taba
a kolobetso go se go sotetse yona out one ha o le lesia o le bogodi di 6 o le godi di 8 o le selemo le mo dipedi ntho tsa hao di motšheng hantle he ha o sa ntse ka ho hang e be o tsoga eno ka ha ke shapo he se ikolobeditswe a nna ntho tsa ka di empa ya hana go entse ya ba ke ntse ke ukwa batho ba bang ba tla ka dithuto tse di tse fapana hobane ke reke nne ke e bona ha ke kolobetswa e be go fitla re nka bana ho bua bana jwale moruti e be o tla ba kolobetsa mo go ka tsela eno jwale ha motho ntse o gola ntse o di bona dintho tsena fela le letsatsi le leng haufinyana ke se utlwa motho e mong a bua ka tsela e fapaneng a bona ke ke nya gona mane ntate ha go kolobetsa ho na le shower ga tjena re fitla ka feta ka pela shower ka lebitso la ntate le la moga la mo ya halala amen e be ke kolobetso e fedile ka nako mo ba bang ba gae ho bua wena fela bona tse jampa ka lebitso la ntate le la moga le la mo ya halala e be ke itse ntho ena kolobetso ena ke bona ga ile nthonyana e batlang go ithutela yona ka teng o go batla hore na ha ile hantle e sebetsa ka tsela efe mme ke la ka etsa jwalo ka ithuta yona dilemong tsa ho feta mme ntho ke tlotla ke ya golelana le nna mona ke thuto yona eo nna ke la ka ba le yona about 13 or 14 years ago ha ke ntse ke ithuta dintho tsena mme ha nako ntse ya motho ntso a heha palo ya rona ya lentswe tsatsing lena ke batla ka tere nke bukeng e re tlwaetseng ke bile re tla tsitsa paleng yona ena ya go kolobetswa ha Morena Jesu ke leboha ntate Mphithi Tungwane ka pale eo ya bana hobane e hlile o tshwere tsona taba tsona tsena tseo re neng re tlo bua ka tsona bonneteng re ne re tlile re dumellane hore theme ya rona ya letsatsi lena e tlo tla e ba eng e tlo ba kolobetso mme a ba fihla moya o mo susumeletsa hore a tshwara hona the same verses tseo ke neng ke ngwala ho tsona ha ke re shebeng bukeng ya Mateo bana beso ke a le mema re tleng bukeng ya Mateo kgaolong ya boraro the book of Matthew chapter 3 ke batla re tlo qala hona qalong mono ke pale eo ba bangata re tsebang re bileng re balang hangata ka mehla ha e qala mono e bua ka monna ya bitswang John the Baptist kapa Johane Mokolobetsi re mehleng eo ha hlaha Johane Mokolobetsi a ruta felleng Judea verse number 1 o nare ba kang hobane mmuso wa mahodimo o atametse ha re feta ke batla re feta re verse number 5 verse number 5 ile ya ba Jerusalem le ba Judea yohle le ba naha yohle e pela Jordani ba tswela ho yena mme ba kolobetswa. This is the first instance yeo kolobetso e mentionwang ka Bibeleng haeba o ikela ka Bibele o e qala from Genesis o ya ho Tshenolo. This is the first instance e le ba naha yohle ba Jordani ba kolobetswa ke yena kae Jordan ke verse number 5 ba ntse ba ipolela dibe tsa bona ha e feta moo nne ke batla re ke re fetela verse 11 pakeng tsa 7 le 11 ke moo Bibele re hlalosetsang hore ya ba go tla ba Farisi go tla le ba Saddusi ke verse 7 ba bangata ba tla mo kolobetswa la hae ho thwe ya ba ba rebuka ba ba kgalema ho ba jwetsa dintho tse ngata hore di madinyane a marabe jwalo but ne ke batla re tle verse number 11 verse 11 e re ha ile nna ntse bua le bona ba Saddusi le ba Farisi ke le kolobelletsa pako ka metsi fela empa ya tlang ka morao ho nna o mpheta ka matla mme ha ke a lokela le ho monkela dieta ke yena ya tla le kolobetsa ka moya o halallang le kaeng le ka mollo jwale ho bua ka mammo ho bua ka Morena Jesu ke le motho wa bang o tseba bang ho bua ka Morena Jesu ka bekele sona yona pale e ha o ka e batla ka ho Johane ka ho Johane kgaolo ya pele ka mona ha o ka e sheba e fihla e hlalosa yona taba eno hantle yona ntho e ntseng re e bala re ke eng ke ka Johane 1 ka mona ka pele o e bona ka Johane 1 ka Johane kgaolo ya pele tse le epistle ha re qala ge kgaolo ya pele ke verse 26 empa e mong o teng ha lona eo le sa ke yena ya tlang ka morao ho nna o tsho ena Johane Mokolobetsi a bile na claim pele ho nna eo ke sa lokela le ho nna ka se sa ha wa bona tsona le ka o Mateo ka fela ha re nke ho 29 e fihla ka ho sasane Johane ya bona Jesu a etla ho ena mme a re bona
ke konyana ya modimo e tlosang dibe tsa lefatshe, ke yena yeo ke mmoletseng kare ka morao ho nna o tla tla bileng teng pele ho nna. So ile ha bona Morena Jesu motho ene ntse ke le bolella ka ena hore o ka pele ho nna hobane o tlile pele ho nna ke Jesu. So mona re ntse re kgutlela mo ntse re bala ke Mateo kgaolo ya boraro. So mona mo ntse a bua teng o bua ka o ba bolella ka Morena Jesu. Ha re tswele pele verse 13 ho Mateo 3 bono mohlang moo Jesu a tswa Galilea a tla ho Jorodane ho Johane ho kolobetswa. Ha re tswela pele pale di bontsha hore ya ba Johane o yena morena ko kolobetsa jwang ha ke a lokela le ho fasa dieta tsa empa Jesu a re no e tlameha e etsahale ena. Ke verse 15 hobane ka kgona re phethe jwalo ho lokela hohle. Ya ba Johane o a mo lesa. Verse 16 itse Jesu ha a kolobeditse a phama a phakisa a tswa ka metsing, mme hang mahodimo a phetlelwa yena a bona moya wa modimo o theoha jwalo ka leba hodimong o tla hodima hae. Bale ya lentswe la rona bana beso e mona ehlile mona ke hona mo re tlo tsepamisa maikutlo a rona letsatsing lena. Jwalo ka ha se ke boletse dipotso ha di le teng ke kopa dipotso le tle di behele boteng mono jwale re tenne re ithute re di arabe kaofela ha tsona. Maikutlo a rona re tlo a tsepamisa mona mme ke batla re ithute dintho tse mmalwa. Ha re bala kgaolo ya 3 qalong ya teng fela e fihla re bolella ka monna ya bitswang Johane e re ke Johane mokolobetsi. Ya hlalosa hore mosebetsi wa hae ke ho kolobetsa. Fela ha e tloha yona verse yona eno e re Johane mokolobetsi a ntse a ruta felleng. Jwale e fihla e o jwetsa hore Johane le ha mosebetsi wa hae le ho kolobetsa, it would seem the bulk of his work was to teach. E ne ile ho ruta e re mehleng eo a hlaha Johane mokolobetsi a ruta felleng la Judea. Ha re utlwa hore o ne a ruta ke batla re tshwae dintho tse pedi tse kgolo. Verse number 2 o ne a re bakang repent hobane mmuso wa mahodimo o atametse. Ke mane moo le ha bua ka Morena Jesu ho verse 11 mane a re nna ke kolobetsa verse 11 ha ile nna ke le kolobeletsa pako ka metsi. Morena moapostola Johane mono o re prophet Johane mokolobetsi o re ntho pele ya e batlang hore baka repent o re ke le kolobeletsa ka metsi hore le bake ke ntho pele. Ya bobedi ha re theoha mono ho tswa verse 11 o ba jwetsa ka ntho motho ya bitswang Jesu Christ ya reng o tla tla o ka hodimo ho nna ena ebile ha kolobetse ka metsi o kolobetsa ka moya. So tla fumana hore moapostola moprofeta Johane o ne a ruta dintho tse pedi tse bohlokwa. Two key things. Back, repent, know about Jesus and accept him. And it is only then, even Morena Jesu, even moapostola Johane o tla re, then you are ready to be baptized. Ke taba pele ke batlang re tshwae mo. O na ruta dintho tse pedi. Ntho nngwe ke batlang re tshwae paleng ena re nke. Ke taba ya bobedi. Ya pele o ne le Johane mokolobetsi fela o ne a ruta ho feta batho ba kolobetsi. A go ruta dintho tse pedi bakang hape le ya moele Jesu. Ntho ya bobedi ke batlang re ithute yona re shebe ke hore na batho ba neng ba tla ho tla kolobetswa ke bo mang. Ke Morena Jesu, ke ba Farisi, ke ba Sadusi, ke batho ba baholo ka dilemo. O shebe dilemo tseo ba tla ka tsona. Bonneteng history e re ruta hore Jesu o kolobeditswe ka selemo sa bo 29 around 29 man AD 29 sena seo rona re se e leng 2020 ena e ne le selemo fela 0029 a le lemo di about 30 ha kolobetswe e ne le monne ya seng a le mogolo a qala ministry wa hae. Ke batla taba ya boraro ke batlang re e bone ke hore na kolobetso ena e etsahetse ho kae. Hothwe o ne a preachela kae felleng fela hothwe ha na kolobetsa o ne a kolobeletsa ho kae Jorodane. Ke batla re shebe taba eno re tshwae le yona Jorodane re tle re tseba ho tla fumana hona hobaneng moo. Taba ya bone ke batlang re shebe ke hore na ke taba ena ya hore ha Jesu a kolobetswa yena na ho ile wa etsahala eng. Ditaba tseno di le nne di le jwalo
arabela ditaba tse ngata tseo re tlo ithuta ka tsona. Mme ke tlo di nka ka tsela eno ke nnete re tla be sentse re di kenyeletsa fela tsona taba tseo tse re di share. Ene ya pele eo ho thweng moapostolo Johanne, profeta Johanne o ne a re baka, o ne a re tsebang ka Jesu and then repent. O tla fumana hore that order e hlile jwale ke batla re tlo sheba mangolo a ka ba mane a hlahlamang a ntse a maya ntho tsena a re o re wa ba ruta o re le amohele Jesu le baki jwale a ba kolobetse. Ha ke re nke re shebe bukeng ya Mareka kgaolo ya 16 temane ya 15. Buka ke ya Mareka ke hlahlamang yona Mateo. Mareka re nke 16 ke kgaolo temana ke ya 15. Mareka kgaolo ke ya 16 temana ke ya 15 ka 16. Ha ke re ba ere ya ba o re ho bona a ba re ho bona e yang ka lefatshe lohle Jesu Kristo le bolelle bua tsohle ebangeli ya dumelang mme a kolobetswa o tla bolokeha empa ya sa dumeng o tla tsuba. Jwale o re go ye therefore yang ka lefatshe and teach them le baruti. Ya dumelang step number 2 a bile a kolobetswa step number 3 jwale o tla fumana poloko ya dibe kapo tshwarelo ya dibe le poloko. The stages tseno di bohlokwa tseo Bibele re rutang tsona. Ba rute ha ba dumela o ba kolobetse le pina e teng yane re ne re ha ba dumela le ba kolobetse ka lebitso la Tate linamoya. I get a show up. How about dumela when they accept what you are preaching, then baptize them. Ha ke re shebe ntongwe hape ke batla re ke re nke ho Mateo 28 mo Jesu yena ka ha ke re kala mona ha ke re nke Diketso 2:38 Diketso 2:38 re tlo qala ho 22 mara ke tla le hlalosetsa ke diketso buka diketso jwale bukeng ena diketso o tla bona hore ke Diketso 2 Acts number 2 Acts 2 ke batla re bale mmoho Acts number 2 ke mona mo ba apostola ba ntseng ba ruta ha o tloha ho 22 mane e re banna ba Israele utlwang taba tsena Jesu wa Nazareth ke bala ho Diketso kgaolo ke ya bobedi temana ke ya 22 e re banna ba Israele utlwang taba tsena Jesu wa Nazareth monna eo le mo supisitsweng ke Modimo ka diketso tse matla le ka meka le ka mehlolo eo Modimo e entseng ka ena ha lona jwalo ka ha le tseba le lona o teletse lefu ka morero o tiileng wa Modimo. Jwale tswela pele ditemana tsena di fihla moapostola mona o ntse ba jwetsa ka Jesu o ntse ba bolella ka Jesu ha re nke re fihle re ya ho 37 mane ho thwe ha fihla ho 36 mo wa qeta ho rera ho bolela ditaba tsa hae ho 37 mane itse ha ba utlwa ho ba hlajwa dipelo mme ba ho Petrus ke ena ntse ba bolella mo le ho ba apostola ba bang banna ba Yesu jwale re etseng jwang. That is the next step. Eba Petrus a re ho bona baka repent and then what mme mo le mo wa lona a kolobetswe di-step tsena tse di tharo Petrus le ba apostola ba fihla ba ruta ha ba tseta ho ba ruta ba bile ba bolella ba re ba baki. The second step gore ba tlameha ba hle ba bake ba moele morena Jesu jwale step sa boraro gore ba etse ba kolobetse step tseno di tsamaya di le jwalo. Teach them, let them accept Jesus and repent, then baptize them. Ke batla re nke ye nngwe hape ke Diketso 8:26 ntse re le hona bukeng ena ya Diketso o ya pelenyana fela ke Diketso 8:26 Diketso 8:26 se ka a ke re ra utlwana Diketso 8:26 ke pale ya ne re reng ke the eunuch, the Ethiopian eunuch ho thwe monna eno a le Ethiopia ho Diketso kgaolo ya 8 ke ya ho 26
jwale ho thwe ho tloha mono e re hlalosetsa ka motho eo wa Ethiopia ya neng a etsa bona a ne ntse a ithuta buka jwale ho thwe o ntse a bala bukeng ya Isaya jwale a sa utlwisise ke mona moo moya o halalelang ke mona verse 26 ya ba lenyora ile mogala le bolela Filipi la re tloha o ye nqalong bora tseleng e tswang Jerusalem e yang Gaza e sa tsamauweng ya ba wa tloha o ya moo ya ba o fihla a bona Ethiopia leo ya ba ya verse 30 ya ba Filipi wa matha ha mo utlwa bala bukeng ya Isaya I guess amuzana na ukusisa so sibala so the Ethiopian was just reading but in a little ntwe mo sokodisa ba karabo ya hao ke ena 31 ere nka ukusisa jwang go sena motho wa etsa ye mong ya nketsa gore ke ukusise ya ba o rapela Filipi hore a dule le yena then he asked Philip ntse ke bala gore ha ke ukusise nna ke nna Philip o ditso mona ke moya o halala Bibele ba le ya letsa ya ba verse number 32 ere karolo ya lengolo leo a neng a le bala ke le buang ka Jesu go ile a hula to the wa isa sefapano nga tlhagiso ile konyana e semomo bila mokupu wena yo but verse 36 e dile ba re ha ba le tseleng ba fitla mo metsi a leng teng a leng mangata ya ba le tona leo le re bona metsi ke yana go ka hana eng jwa le gore ke kolobetse go thwe ya ba hang verse number 37 mamela Filipi a re ha o dumela ka pelo yohle ya hao go ka etsahala o ka kolobetse jwale verse ya hlahlamang di re moneno a fela I believe yes Jesus I believe a re ke a dumela Filipi ke dumela ditaba tsa Morena Jesu Filipi a ka metsing a re o re ke na ka metsing jwale ha re feta moo no o tla bona hore ba ile ba theoela ka metsing ka moo mme a fihla mo kolobetsa tepe tsona tsa leng tse di le tharo di jwalo ya ba Filipi o mo thusa hore a ituteha ka mora hore a rutehe a dumela Filipi a ba re requisite ya hao monna o kena ka metsing ke hore fela o dumele jwale a mo lahlela ka metsing a mo kolobetsa dintho tseno di tsamaya di le jwalo di ntse di le 3 ya o qetele ke batlang re e bane ke mantswe ya tswa go Morena Jesu o Mateo 28 ke thomo yane o Morena Jesu a re file yona bohle Matthew chapter 28 ha re phetleng ke qetellong ya Mateo hantle mo Mateo e fellang Mateo 28 verse 19 ke mane mo Jesu jwale a la hamba rutuwa ba hae a ba fa molaetsa re ya ba Jesu wa tamela o bua le bona ke verse 18 ke neile borena bohle le hodimo le lefatshe verse 19 e tjena yang lona yang ke hona le ruta ditjhaba tsohle le ba kolobetse ka lebitso la ntate le la morale la moya o halelang jwale ha e fihla moo no re se re ithuta ntho e nngwe hape gore ha o thwe ba kolobetse ka mabitso go thwe ka lebitso ke le ba kolobetse ka lebitso in the name not in the names ke ka ho ha re kolobetsa ka sa kolobetseng 3 times re kolobetsang ka lona lebitso leno hobane ntate morale moya o halelang ke modimo one God fela ntho ya bohlokwa mona ke yo re ithuteng ena go Jesu ha a fuwa ha re yang ka lefatshe lohle le ba kolobetse no Jesus says yang ka lefatshe lohle le ba rute ha ba dumela when they accept your teachings then the next step logically is to baptize them jwale dintho tse tharo tsena re se re ithutile ka ditemana tse mmalwa hore step sa kolobetso se tsamaya ka dintho tse tharo tse pele o rutwe jwale o amohela ditaba tseo tse di rutwa e leng hore o batho e leng hore o amohele Jesu ha o dumetse o hona o ka kolobetsa 3 steps jwale motho a ba botsana ho ba leng dintho tsena di tlameha e be requisite tsa kolobetso the answer lies in what baptism is karabo e tswa hore na ha le hantle na kolobetso ke ha re ka utlwisisa na kolobetso ke re tla utlwisisa hore na ho ba leng dintho tsena di tlameha tsamaya di tjena moradi ka ke eno ntse ya ho
So ha re feta he re tla ke batla re tlo ithuta tsona kolobetso ena ha e hane ke eng taba tsena re tla di fumana ho buka eo thweng ke Baroma Romans chapter 6 from verse 1 Baroma kgaolo ke ya 6 temana ke ya pele ho ya 11 ke moo re ithutang teng ka hore na kolobetso ha e le hantle ke eng why does it need to go through ditepe tsena tse tharo ha re bala moo ke e bala pele ho tloha ho verse 3 ho thwe yaba o re ho bona a re ha le tsebe hobane rona bohle ba kolobeditsweng ho Jesu Kriste ke verse 6 Baroma 6 verse 3 ana ha le tsebe hore rona bohle ba kolobeditsweng ho Jesu Kriste le kolobeditswe lefung la hae na ka baka leo re ile ra patwa le yena ka ho kolobetswa lefung hore jwalo ka ha Kriste a tswitsitse bafung ke kganye ya ntatae ka mokgwa o jwalo le rona re etse re tsamaye bophelo bo botjha re fete moo re re hobane ekare ha re entse setlama se le seng le yena ka ho tshwana le yena lefung la hae re tla ba jwalo tsohong ya hae re ntse re tseba hobane motho wa rona wa kgale o thakgisitswe le yena hore mmele wa sebe o tlo fediswe re tle re se ke ra hlola ra e ba le bahlanka ba sebe o tswela pele ho yona ho fihlela ho 11 moo fela karabo e se e hlakile moo e re hobane ha re kolobetswa re kolobeditswe lefung la Kriste lefung la sebe re kolobeditswe bophelong ba sebe seo Jesu a re shwetseng sona so we die in self we die the old person dies fela ho thwe ebe wa patwa ke bona ho thwe re patwe le yena ka kolobetso jwale re tle re tsebe ho tsoa anew re le batho dibupuwa tse ntjha tse seng di phela ho Kriste tse seng di tsamaya jwalo ka Kriste jwale e re bolella hore ntho ho thweng ke kolobetso ke ntho ka reng it's a physical manifestation kapa physical representation ya hore motho o shwa boreneng motho wa kgale wa shwa o ya bophelong bo botjha ka ho ke basically ke sela seo o se rutwe ba ke re itse ditepe dithapo itse first of all o tlameha ho rutwe jwale hore o bake jwale o dumela ho Jesu jwale o tlo tsebe ho etsa bang o kolobetso so kolobetso empa e etsa affirm ntho tse pedi tsena tse o qetang ho di etsa tsa hore ke a dumela ho Jesu Kriste ke batla ho shwa lefung la hae ke batla ho shwa sebeng ke a baka ke motho wa motjha ke batla ho qala bophelo bo botjha it is a representation ya ntho ke ka ho tlameha o e bua o e dumela pele jwale kolobetso e tle ebe fela pontsho kapa ponahatso ya yona taba ena hore motho o shwele boyeneng ke motho ya motjha Jesu Kriste yena ha e bua ka hore yona concept yone ya hore motho wa shwa o e hlalosa ka hore a new birth how e ntjha e bua ka a new birth ha re ya mane ho bukeng ya ana re tla enka kae re tla enka ho Johanne kgaolo ya boraro se ke sa Johanne kgaolo ya boraro Johanne 3 mane ho na le mo a buang le Nicodemus Nicodemus a botsa hore na what shall I do to inherit eternal life ebe Jesu Kriste wa mo hlalosetsa verse number 3 mona ho chapter 3 ya Johanne e re Jesu a araba a re wena ka nnete ke wena modimo motho ha sa tswalela bobedi a new birth o sitwa ho bona mmuso wa modimo Nicodemus a re yena motho a ka tswala jwang a ka boela a tswala jwang a kgutlela popelong ya mmae ha qeta a boela a tswala hape ka nnete ke wena verse number 5 Jesu ke re ho wena motho ha sa tswale ka metsi le ka moya a ke a bona mmuso wa modimo Jesu bona o bua ka ntho yone e tshwanang a new birth e leng hona ngwane ho ka mane ka ho moapostola Paulus ya re ke ho shwa le Jesu Kriste o tsoha le motho wa motho the same thing jwale ntho bana beso ke batlang re ena khele ya hlaka kolobetso ke a leboha mme ke ntse go bona ditaba tsa hao mona ha re tsweleng pele he e re ka ha kolobetso e bolela tswalo botjha kapo e bolela ho shwa
to the old self, rising up as a new person. Ke batla re hlokomele mona he. Ke fihla e hlalosa hona na e etswa jwang. Hore motho ya ishwang ho self aya a hlaha ele motho a motjha ho Jesu. O tlameha a pate kolobetsong. Kolobetso ke hore o a patwa a tsohe botjha. Jwale haeba re pata motho re tlameha re mo pate mmele kaofela bana beso. Motho ha a shwele re mo pata mmele kaofela. Jwale e tle re ha a tsoha ho tlo hlahe mmele o motjha kaofela. Ha re pate hlooho fela. Ha re pate letsoho fela. Ha re pate ho fihlela hakana fela. Motho ha a shwele re mo pata kaofela. Jwale e tle be o patuwa. Jwale ha a tsoha ka mmele. Ke ka ho Johanne e tla o jwetsa mona hore kapo ha bua ka Jesu ba then Jesus came out of the water. For Jesus had to go into the water to die. Jwale a tseba ho phama a ka etsetsa ile mohlala hore ka tsela e tshwanang the eunuch ka mane a Filipina o ile a re there is much water there. Motho ena mo a teng mona o tsebana ka tsamaya a ntse a na le metsi a nwa. Fela ha ka ba re ke tshwere kgalase ya ka metsi mona e ntse ke a nwa e seng hloretse hlahla dipokolo tse hloretse ka tsona tse fish. We don't know there is much water. There is a river down there. Ha re ye ke tsebe ho a shwa ke tsebe ho tsohala bobedi. E sentse ho jwetsa hore ya hore ka shawareng ne re kene re kgutle ya hana hobane tlo hlabentse le setse ka ntle o shawara kana go motso le setse ka ntle o shawara kana go nngwa ke re ya hore jwale ka tlola dithapo jwale ka tla ya hana hobane o tlameha o you have to die. Again jwale na motho a ka kolobetsa hangata ka temole e tshwae potso e ke e bona. Jwale to die and to rise. Jwale le mwana mo mona Jesu a hlalosa hore it is a new birth. Ke ntho e tshwanang. Hobane ha e leba physically motho o kgona hore a hlae hape a kgutlele popelong ya mmane o na tla kena ka mmele kaofela. Jwalo ka ngwana ha a hlame o kene ka popelong ya mmane ka mmele kaofela. Ha se di half. Then o tlo tswa mmele kaofela as a new person. Ile re ke tsa ha o la tswalo le thapelo di 20 tsa January ke ha o qala ho hlaha. Fela you have been there in your mother's womb for long. Ke letsatsi la hao la tswalo. Ke ka ho le mohlang o kolobetswang ha ke letsatsi la tswalo ya hao botjha because you came out. E sentse o ruta hore re sitwa ho kolobetsa motho ka kgalase ya metsi ka mo fafatsa mahlong hobane e hana hore e ya rabele taba ya ho shwa sebeng. The concept of dying and being buried with Jesus e ya hana ho etsahala ka kgalase ya metsi. Hore ha re fihla re etsa ka tsela yona mona go bontsha tla re patile motho eno ha kana fela kapo ha re mo tshela mona re mo patile ha kana fela. A person has to die and be buried completely underwater. A file a kene ka mmele kaofela a tswe jwale ka ha ke boletse ha re mo ine ha re ka la ntate ka la mora le ka la moya ka lebitso. Therefore we kenya hangwe in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Amen. Hobane ke modimo wa lebo. Ha re ntse re tswela pele ke bona ka batla re di arabile bogolo ba tsona dintho tsena. Jwale re tla go ya ya bobedi ya rona. Ho na kolobetsa bo mang batho ba ba kae ka dileng. O sontse o utlwa hore he from what we have just discussed re buile go hlokahala hore o kolobetse motho a tla ya ditepe tse tharo tsena e seng a ya stepeng sa kolobetso fela. A person has to be taught. A person has to accept Jesus. O tlameha hape a ba bake then a kolobetse. E sentse o ruta hore bana ba le ba ka ba le ditharo ba le dipedi ha ba kgone ho ya distepeng tsena tse pedi tsa pele. Ngwana ka ha ke kgone hore a bake a batile a hlaetse qeto as a young person. Even worse ha ile le sia a le 2 months old o santsana le monyane o le a kolobetswa. Hoba motho o tlameha hore ha etsa qeto ya ho kolobetswa jwale a tla tseba hore a phele ka qeto eo motho a itseng yona. A ke re la tseba hore the issue of salvation is an individual person salvation. Ke ya motho ka bomong. One person. O le ha ba ntse re le hlompo mona ntse re etsa kaofela rapela re bina re tla se kaofela. Ha o fihla courting ya lehodimo ntja ya maele mo ka standing ka ma o ikarabella o le mo ke banna moruti tshwa hela hana o no re etse wa he mami tlo he ke na bana
And therefore, everyone has to make their own decision. As a person. Ke ka ho Jesu ena ha ka shebane le bana ha re ba tlo kolobetso o re tisang bana ho nna pela fihla a etse bona a fihla ba beha matsoho a ba hlolofatsa ga hobane mmuso wa modimo bo ba tshwanang le bona, because these people are innocent at heart. A ke re thuto ka mohela Jesu le kolobetso ke a leboha. Dintho tse tharo ke ntse ke bala screen sa ka mona hore dintho tseo di bewe di le jwang. So e se o bolela hore bana ha re ba ruti ha ke re bana ke bolela ha re ba kolobetse ke bolela infants, small ones. At which point do we baptize? Does a person get baptized? Ha hona dilemo ha se 12 ha se 14 ha se 28 ha se 40. The principle is hore can that person go through these 3 steps ka tsela e nepahetseng na? Jwale nako eo batho re seng re ba kgona ho etsa independent decisions ke ha ba tloa ho dilemo tsa bo 13 bo 14 bo 15 bo 16 le mmuso wa bo 16 mane o so ka etsa ka bo voting o so ka etsa so le motho so ka etsa decision ke mo kgona le ha o le motho a moholo le ha o ka re o robetse le ngwana monyane a le mo 7 ka 9 ka 10 ya ba hore ngwana le ke yena bona video ke yena o dumele o tla nne o tloha tronka because that person o sa le monyane to make proper independent decisions. O hloka motho ha sa le 17 a le 18 a le 19 ha o tla ka video ke yena o itse o tla do no ke consent yena o motho a mogolo o dumetse. So motho o kolobetso ha se a le dilemong tsa gore a ka etsa decision e hlakileng ya ho amohela Jesu and to repent. Ke batla re fete ka pelenyana hobane ha re sentse re tla pheletso mona taba e nngwe ya ho qetela ke kgole e seng e setse ke eno ha re nka go ba Korinte kgaolo ya pele ke mana ke ya 12 ba Corinthians chapter 12 go tloha 12 ha re nka pelenyana re file re jole re ya ithethela First Corinthians 12 ha re ba Korinte ba pele 12 verse 12 ha e fihla mo no ba Korinte ba pele 12 e re hobane jwalo ka ha mmele o le mong mme le yena le dintho o ena le dintho tse ngata body parts tse ngata mme ditho tsohle tsa mmele o le mong le ha di le ngata e le mmele o le mong fela Kriste le yena o jwalo. That's number 13. Hobane rona bohle re kolobeditswe moyeng o le mong hore re be mmele o le mong le haeba Bajuda kapa Bagiriki ba ruile le ba sa ruang bohle re lesitswe moyeng o le mong. Jwale mona e se di tla ya ka ruta hore ntho nngwe hape o kolobetswe ya tshibang hobane re etsa publicly ke hore o tlameha o etse public declaration hore jwale ke etsa tjena ke a fetoha ke se ke tshwana le lona ba heso ke se ke le group ya lona. It is also a public declaration of joining the body of Christ ya ho kena o kopana le mmele wa Kriste e leng ditho tsa kereke ya Jesu Kriste ke public declaration ya hore le nna ke se ke tsamaya tselene ya lona jwalo ka lona bana beso. Jwale motho e mong a botse a re aiko jwale le tia le re tse ding dikolobetso ho hang di fosahetse ebe ke re Bibele fihla e arabela ho ba Efese ke nkile mona ke ba Efese kgaolo ya bone temana bohlano ba Efese kgaolo ya bone temana bohlano ere because there is one Lord, there is one faith and there is one baptism. Ere morena re na le a le mo tumelo re na le ile nngwe le kolobetso re tsamaya ile nngwe fela eo Jesu a tsamaya e se o ruta hore tse ding dikolobetso tsa bo ho jampa tsa bo ka dishawareng tsa bo jwang ha se tse tsamaelanang le tumelo yena ile nngwe kapa le morena yena a le mong. If we are to then follow in the footsteps of Jesus re tlameha re etse kolobetso e nepahetseng ka ditepetseng tse tharo. Bana beso taba e nngwe mpanyisetse fela ke ena ya hore fela ntho e o etsahalang jwalo ka ha morena Jesu re bone ke hore jwale o mema moya o halelang hobane ho itse Jesu
kolobetsa ka moya o halalang. Ha o so o amoetse Jesu, o so bakile, o so kolobeditswe, ho thwe Jesu o baptize ka moya o halalang hore jwale a tla tseba ho tataisa bophelong bona ba hao ba se Kreste one by one. Ha e bolele hore mokreste ha a sa etsa diphoso, empa e re ruta fela hore jwale mokreste o se a itsamaisa tlasa tshutshumetso, hobane akere wena the old self is dead and buried. Jwale yena ha seng a tswile e se le ya tsamayang le Jesu le moya o halalelang. Ho thwe ke tsona dintho tseo e etsahalang ha o so o kolobeditswe ke kolobetso ya nnete eo re ithutang yona ena. Jwale ke la ka qala mona ka bontsha hore ditaba tsena di le tla nketsahalla le nna ho tloha bonyaneng ba ka, ke la nna ka fetiswa tlasa kolobetso eno ya motho ya mokalo ya monyane. Ebile le difoto tse ke na le tsona. Of course, I do not have the memory of what happened to me. I was too young. Ke le monyane haholo. Fela ntho ke tla o jwetsa yona ngwaneso hore about 15 years or so ago, ilare ha motho o ntse o ithuta ditaba tsena tseo di qetang ho ithuta tsona le wena o ke di tseba, ke tsepama ka tsona, ya ba ke etsa qeto. Eba ke etsa qeto ya hore ke tla latela morena a le mong, ke tla latela tumelo e le nngwe, ke tla latela le kolobetso ya hae. Ke ha ke kena into what is called the watery grave. Ke ha ke kena ke kolobetswa ha ke se ke tsebile ditaba tsena. Mme ka nako ena ngwaneso, ke a o kgothatsa, ke a o mema haeba ha o so ka o tsamaya tseleng ena ya ditebe tsena tse tharo hore o ko o fe Jesu monyetla ha ntse a bua le wena. O ko o fe Jesu tsebe ha ntse a bua le wena, a re o repente, a re o mo amohele le mopholosi. Mme ha o qetile, haeba ha o so tsamaye leeto lena, o bake, o mo amohele, mme o tsamaye leeto la kolobetso ye nepahetseng of dying to self and being buried fully underwater by immersion. Jwale ho tsuwe o le motho a motjha, sebopuwa se setjha. Ke thapedi ya ka ena bana beso hore e se ka dintho tsena re ka di utlwa ka nna ga ya ka tsona. Bibele e bua ka bana ba bang, batho ba bang ba ho thweng ke ba Berea, the Bereans. E re re haeba ho qeta ho bua ditaba tsena jwalo ka ha qeta ho qoqa ka tsona di le ngata ka tsela ena. Ho thwe e ne ba jwale ba tla nka dibuka. Jwale ebe ha ba fihla hae, then they would go and search the scriptures even further. Ba bale ka ho fetisisa jwale taba tsena ba tebe ka tsona. Ba shebe hore na ke taba tsa nnete tsena ba tle ba tsebe ho di latela. Ke thapedi ya ka bana beso hoseng mona motshehare mona re tsatse hore e se ka le wena morena Modimo wa ka o fa tjantjello ena hore ditaba tse re ithutileng tsona ba di boloka. Ditaba tsena jwale o ko di dumelle di hole kelellong. Jwale o no di fepe ka to go read these verses again. O ithuta ditaba tsena. Nna ke motho a ratang hore motho a tla re a ntho e le jwalo hobane thapelo a tshwaro. Haeba thapelo mohla thapelo a fositse mo kgetlong le tlang, o tla etsa jwang ha o ntso sala thapelo morao? Empa ha wena hore ke ipaletse ntho tseo thapelo na bua ka tsona, ke iponetse Bibeleng, mme ke kgodisehile nna Bibeleng, ke sala Bibele morao. Bibele ke ya o diela le mohla thapelo a wele, Bibele yona ke ya o diela. Ke a o mema ngwaneso hore o bonke ditaba tsena, put them in your heart, go study them even further. Jwale o tswele pele hore haeba ha o so ka o ya tabeng ena, tseleng ena ya kolobetso ka tsela ena e ho buileng ka o ko o ye ho yona ka ditepe tsona tsena tse tharo. Re fihlile pheletsong ya thuto ya rona. Ha ke no etsa thapelo hona jwale hobane ke batla ntate Molefi a kgutle jwale a mphe dipotso tseo tse ka mane re di arabeleng. E tla ha re qetile jwale re tla re go kwala ka thapelo ya ka re tsa bana beso. Ke a leboha ka nako ena. Moholo wa ka re lebohile haholo ka mosebetsi o seng o entse, mosebetsi o motle ruri wa ho beha ditaba tsena. Potso e bile nngwe fela moholo wa ka, e leng potso e reng fela na jwale motho a ka kolobetswa hangata? Ke a leboha babuhi. Bibele ha hona moo e re fang mohlala o re rutang hore batho ba ka kolobetswa hangata. Bibele ha e re rute, ha hona moo e re rutang jwalo. Fela re tlameha re hopole taba eo
kolobetso e emetseng. Kolobetso e emetse ho fetoha ha bophelo ba hao ka botlalo. O amohela Jesu, o ba ka dibeng tsa hao, o qala bophelo bo botjha. Jwalo ka ha se ke boletse, ha e bolele hore ha o no wela o fetohe o phahame. Paulos o ile a tlohela hore that which I want to do I do not do, but that which I do not want tse leng tsa nama ke a di etsa. Ho bontsha motho o ntse a tswela pele, o ntse o wela o kgutla hore moya o halellang ka nne o tlise. So ideally motho ha a hloke hore a kolobetswe lekgetlo la bobedi hobane o so o le karolo ya Kreste ha o ntse o tsamaya. Unless wena motho o ikutlwa hore I am so far from Christ, ke se ke tswile dinthong tsa ntse ke ikanneng motho, ke se ke tswile ho tsona dilemo tse ngata ho ke seng ke utlwa ke batla ho etsa rededicate. I want to rededicate myself. Ha hona motho a ka bang a o qobella hore o etse ka kolobetso ya bobedi. Haeba wena hore ke batla ho etsa rededicate myself, hobane ke se ke tswile tumelong, ke se ke tswile bophelong bona dilemo tse ngata. Bana beso ha ke re ha o fositse o tsitsetswe ke re ha nngwe kapa o bile leshano habedi. O ntso o phela ka hare ho Kreste, o ntso o ya o kgutla. Motho ha a hloke hore a ba be le rebaptism. Ke di-case tse ntse re moo wena o bonang hore taba yane ya ka ya commitment yane ya ka e bonahala e se e le ntho e leng null and void completely for many years. Jwale I'm rededicating myself ho nthwena. Fela o tsebe hore ha se mo ho bapallwang, ha se mo o tlang ho etswa beke le beke o ntse o etsa sebe o kgutla jwale o fihla o iretsa. Ke a leboha batswadi ba ka, tate Moihlwe, ke tsebe haeba o batla ho lahlela wa hao. Eya ntate, e se ka ba fela ho tiisa ditaba tseo o seng o di behile ka sebopeho sa mantswe a fapaneng fela hore e leng hore ditepe tsane tseo di supileng ha motho a ka a tjhetjha ho tsona, a di etsolla, a fihlela moo re reng motho enwa jwale o se a lahlile tumelo, o sa furaletse tumelo. Mohlomong a bile a fihletse boemo boo le batho ba tsebang ba boneng hore motho enwa ha a sa tsamaya ka ditaba tsane tsa kilang a ka a itlama ka tsona, e le hore motho ya jwalo o tla ba tlohile ho morena Jesu, e le hore re ka re ka tsela e itseng o tla ba phatlaladitse hape ho ba kgahlanong le tumelo ya ilang a itlama ka yona. Mme ka hona ho a utlwahala hore tlhokahalo e tla ba teng ya hore jwale a boele hape ha re ke a kgutla jwale a kene hape metsing e le letshwao la hore o ipolela tumelo botjha. Ke a leboha ntate le tete, ke bona nyamela a tatile, ha ke tsebe na ebe molato ke eng ha ntshiya le pitsa ya hae tjena. Nna ke ne mpa ke kenya ke mpa ke tshela spice nyana hantle, pitsa ke ya hae, ke yena ya phehang. Empa he ne se ke hlalositse ntate hore na taba tsena tseo di hlalosang di supa fela hore motho ena o etsollotse, o tjhetjhile, o tlotse ditepe tsane hape o boetse morao, empa ha ipolela tumelo botjha, a ntjhafatsa kamano ya hae le morena Jesu, o lo tla boela a phatlalatsa hape hore ka nnete lekgetlo lena ke di tswile, jwale ke qala leeto botjha le morena Jesu. Ka nnete ke a leboha moholo. O leboha nna ntate wa ka, o leboha nna. Mme ha re le mothating ona re ka etsa thapelo e kwalang ha ke re ntate. Ho jwalo ntate, tswela pele. Babui ba kgabane, ha re inamiseng dihlooho thapelong. Ntate Modimo, re lebohile ka tsela e kgethehileng ka nako e ntle Modimo wa rona eo faneng ka yona hore mohlanka wa hao ntate Thapelo Letete a tataise bana ba hao lentsweng la hao ka ditaba tsa kolobetso e le nngwe ya dintho tsa bohlokwa ruri leetong la bana ba batho lefatsheng lena.
e le mokgwa o batho ba phatlalatsa Modimo wa rona, phatlalatsa hore jwale ba o setse morao ka monyako o beileng e leng wa Jesu Kreste. Modimo wa rona ha re fihlile kgefutsong tjena, re kopa hore o be le rona, o be le babuhi, o re boloke bohle Modimo wa rona ho fihlela hape ha re betse re kopana ho tswela pele ka mosebetsi wa hao. Tate Modimo re kopa tshwarelo ya dibe moo re sebeditseng ka tsela ya bowatla, moo re tlotlisitseng rona ho fapana le ho tlotlisa wena Modimo wa rona. Mme re kopa hore bo re lebatse hang Modimo wa rona. Empa mo ntate ya halalela ho tlotlisitsweng wena, re phahamisa lebitso la hao, re phahamisa boholo ba hao, re phahamisa botle ba hao Modimo. Mme re kopa ho hlonolofatse le hore taba tseno di tsitse, mme di hlahiswe tholwana tseo wena Modimo di batlang. Re a kopa, re a rapela Modimo wa rona hobane re tshepile lebitso le leholo le letle, lebitso la Morena le Mmoloki wa rona e leng Jesu Kreste. Amen. Amen. Morena a dula ntse a bolokile ho fihlela kgetlo le tlang ha re teana hape. Amen. Amen.